Talafalama malo le soifu si mai le whaafonga I talafo le video Samoa le amatanga fo I nei mai aso. Ua whaia se whamatalanga le taitai o Ukraine o Vladimir Zelensky I le BBC e whaapea ua amata Lucia le tauara na tolu le rarangi ma ua te tau lavo na vau ia le tūlanga. Whai mai le BBC o lo o whaawau pele maua Zelensky e te ia Lucia a toa malona talturunga o le a whaamae a le taua I Ukraine manamanuia molona atunuu e ui le tele le mautūlanga na tupu mai a o whaia pea whetawinga. E tonu Zelensky o le lava ua amataria e Putin le tawalo na tolu o le larolangi ma paule whainga e te tau una whaiai o le toe tari atu iai o le militeri whaatasi ai ma le una I ane o tūranga tau le tamau ainga I a toe whaasolo muri ai. O le teminei wa tau fia uma e Amerika le sapalai o mea tau militeri mo Ukraine a lo whaawo peona iei isi a lato pesosoani o lo o foina mo le atunuu mai whaitau piriona foi tupe a isi atunuu mai Europa o lo whaatau wane ai a upenga mo Ukraine. I Mexico, o le tangata swafa ia Nemesio Almenjo, o se guera, o se tasi o tangata ua lewa na sa iria, ma sa whaauru iai le Jalisco New Generation Cartel, o se tasi o tangata sa to o tele na sa iria, ia lea tangata o lea ua whaeroa mai ua mariu, I le mai o se osfa inga le militeria Mexico na whaatino I lea so sa. O le ari isa ave mua ma leo ma o le kulupu sa whaaururu iai, o se tasi o vaenga ma losi sori ngā tū la fono I tonu o Mexico. A ua whaafetai e le presidente o le atunu o Claudia Sheinbaum, le ngā ruenga na whea ngai ma I lātou na whaatino ina leo swainga, le ua whasio tia ai Almenko. Mai kōrei saute, e solo atoe le wharapui le whaasaranga o le sa avema presidente o kōrei saute tausanga wotea o Yoon Suk Yeol, ina ua whaamaonia morianga na whaia whaasanga ia teia, I le whaatino ino seisi tu ai ngā whainga malo I le atunu martial law, ma whaamata wai tūranga whaatemo kalasi o kōrei saute. O li unga lewa tu inane le whaamasinonga, I le mata upu le amaile I whaingo fie. O tāpuni ai masatasi le nei o mata upu whaaporokiki tele na aria ai se teimi ua sola, o isi na mōria fo I le mata upu la varea, e au fia ide sa avema minister o le puipuinga le atunu, o whaamaunia fo I lona whaasaranga I le wharapuipui e tolu sa furu tausanga, o na lona whaatonuina o fita e whaatino pūlenga whaamiliteli I le atunu. I Ausitalia o le porkalame Amerika o whaingoa le US Global Entry Program, o tāpunia mo le teminei ma e ono afuaini se o awhianga te tele mō tangata e whaimalanga atu mai Ausitalia. O le Global Entry o se porkalame Amerika e ofuane ai inisi I Ausitalia le avanoa e vave ona kilia I mata upu tau whaimalanga inga pe a whaianga I atu I Amerika. E whaanga ioi e pe o se porkalame e whai ei membership pe a vea ile tangata ma se tōtino o lea porkalame ma whaingo fiai ona ioina lona urufale atu I Amerika. E ma whaina tālasanga I tangata Australia online po lunga o pengata whaelangi ma whai ai siaki ma whaatara noa au le ioina ana le a vea ei masui o lea porkalame mo le lima tausanga. O le tutongi o lea au unanga se lautala Amerika ma te tauna whaamaria ina uma me o lo mana o mia whaato atu ina ana I le visa e urufare ai Amerika. Lea lau whaero mai le so o tāpunia lea porkalame o no nisi o fuafuanga whai e le whainga malo. Pero na whaero le Radio New Zealand a le 9 News. Wa upuia le vaenga le Democrats a Amerika le tāpunia o lea au unanga ma tua I ai Trump malana whainga malo. Ma le tala muni mai New Zealand, o le taitai o le tuangai a New Zealand o Chris Hipkins, wa taulai ana whaamatalanga I le whainga malo ma le tau o le soifuanga, e meise o fuafuanga I whaatatau I le tau ma awhianga, ina ua whaiala na launga o le State of the Nation speech I Aukilani. Na tele I whaalauloina nisi fuafuanga fōu, a e whaawaula na poro misi tangata lau tele, o le a SS leipa o le a waa iai, mai le leipa sa iai le lua apelua tolu, ma le whātu topo le tau mwhai e whaia le tele o mea I se taimi mawe, na lusi ai ma le taula inga o le waai, ma waai ai e tangata New Zealand le si tia o le tau o le soifuanga, le mau o ngā ruenga, ma se tamau a inga ua whai tia. Wa fola mai nei la Hipkins, pe ona ripatia le Radio New Zealand, le a awere wha mua le tau le soifuanga, ele leipa, e maise le university au unanga e a tiri whaare le iai, le tamau a inga ma mauai ma ngā luenga tangata. O tala ia le Radio Samoa wa fo ilau whaafonga mai le nei a songfua
A mo mo to fe roi fo I le temi fa pene de aso tai au I seisi fa poponga soifua. Omega ka, diana lowi moa. Omega ka, sabaleta umofie. Omega ka, fili mai loile omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai manukau ne. Omega ka, umalole keisile omega ka. O whaeloa mai ala official a tine mo ma whalawalawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mo, mai le se fululuanga e le tasi le awoli, I le awoli o le aso. Ona o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, I ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele, I a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha, I a awa le tūlafua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, I a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, a siasiane le tūlau o le fireandemergency.nz, moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. O whaatonu lau whanau o ngā amata, a whai e te alalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fuafo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atulu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Wow, le pongisa Whaapeo na puniti o le la Wow, le langi, o le tingu fo I le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, paloi mata. Fitilo fa isono, wa le tawa ilo na loto. So sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea mua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese I whaalawai a o se ato whalu pela vai o se papa mafu a mu I ala salo wa file mulo na masalo salo se I alo famagi Ola wale mawhai Peu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai
O te fifia lava ma le nganga whaaftai e toi whaatalofa mo lofa I a te oe Samoa le atunu pele le nei fo I a matanga o le vai asu nei I le asunga fua le nei ia o tātou au lia mai ia o le vai muri le nei o le tātou taamilusanga tātou te tini ai I le whai unga o le vai asu le nei I le whai unga fo o le nei masina lona lua Februari lua fe lua sefulu ma le ono sa au fa la le le tua I lo alofa ma lo anga le tau muri a Samoa I ona tiu te whai ia ma lava singa fo I e whenga iai ma le atunu I le aso ma le aso ai ana le se inoa oe ia wana o se foe whae e le tau sem kwa kou whaarawe lave ai ia le lofa ma le anga le o le tua ua whai mai ua o se tau e lele ma le lau wha le anga le nao le tua tau muri ia I tātou ia ma ua whapena fo'i o nā lo whangia ai le au na nei ua tātou toi lau lua whesila whai ai I luma o le tua luma fo'i o le nuu ai le o tua o le nuu ia ma me ta tanu i tangata wai alana o I tua o le nuu e whai isao ningo le mea whala wasi ai malango mau ai I le tōtele ia e ui lava fo'i la nā whea I tātou le malanga le maliu ma le oti le wala aupa ia le tua le nā vai aso ia me se fo'i le amatango le nei vai aso tātou te le popole tātou te whātua I le atua I lona anga le lei malana whasoa I lo soifua ma so mātou ola ia o le ola au auna ola tautua ola e au ngā mo istangata tātou te osi taulanga ai o le vi inga le nāma le whaaftai I le atua wā po le a le tele o tala tātou te whaia po le sailia fo I o nisi upu e wha mau pu e aile lofa le atua e le mawhai na o le nganga whaaftai ai sea e whaia le tua le venga le na I a te oe ma u yaso uma mataya uma na te whaaboe I a te oe le po aia e toia la usu mai le nganga pa I e fangu oe na ia e te I lunga faulinga I le tua momoli la palapa palo ma whaafitai ai le tua I le ava nolo maua I le soifua wapo le amalea a le mo le malosi ma le ola ia wa fato fa foi matongi le fuala au po le fuala so I lo fata e aso tuai vai malu I puenga fa ma fananga fa mai senga I o tatu ainga wo mai masani o nu mafio anga o I tu malo o e kalesia ia ai mai se foi o la tou o lo tangi mai yala o no le fia mafuta mai pe au fa mavai toe sauninga whale ainga ia mo nisi sa pele fo I le loto ma I mawhau ia ma mawhtanga ia ua wha manawa I le tua ia ngā ruenga ia pe o le nei vai aso I le ngata I le wala upa ia le tua I le te tai o le ekalesia wao le aso fitu tuto tasi sistek ia sa watu ai le wha aloalo I le nafo I vai aso watuna iatu ona sa tele avanoa le lei sa o mafuta ai wa pena fo I le fionga I le totoli ia to filau te Stanley ia mamanga I asi ia le fo I te tai o le kalesia o le te tai fo I o tangata la to te tali tonu fo I le tapua inga ma o onga fo I a le fo I te tai o le kalesia le sunga ya Pastor Willie Papu fa mai senga lai I le faletua le tinao le kalesia ia Diana fa pia fo le no faalo ma le ainga lii ainga na lua paolo ma ngafa wo mai masani ai mai se lava I le kalesia le no fato o le kalesia fitu le langi atoa ia le ute whaalongolongo atu ia o lo tangi mai ala le to tele o whaife au ma o lato faletua ia I le fia au wai mai I toe sauninga ma sauninga whale ainga ma le peau wha mawai mo le fionga I le li te tai o le kalesia ma mori atu ai wha mai senga ma mo onga le lei ia ona o le wala au le atua ma tonu foi e tele le au ngao le nei te tai tele foi me alofa le atua sa tu uiai sa mawhai ai ona ia wha soa
ma tau mawhai e a puti le te mau a inga o le ekalesia. Ina ia mawhai o na whaatino aia na ngā ruenga. Ia mawhape na fwoi o na whaamnui dai tangata uma o le ekalesia. Le so fwoi o lo o maitawina ai. Ia le langi o malai mamau tau tupua malao ai. O i tu malo ma fio anga ma ekalesia. Ina ua whaamanawa fwoi e le tua. Ia ngā luenga lana au auna. Se tasi o poutu toa o le maota, whono ma le palemene o Samoa. Lana fionga ia honorable le tiu tamatoa polota i vau. Ia, le tu maloa le pata ma le pā, te le sau le fo i tamali, na tala i titi mai lava. O whaile mea fo le te tango, e wa aipo o ai minsta a o ai whaipule o i tono lea pae inga ma lea pae inga. Ale mauta whoro ma le pale mene o Samoa le nawa i tau. Ia e leba whai eo na ngalo le swafa, honorable le tiuta matoa. Ia lea whai na whai e le swafa polota i vau. Stasi o sao o le a inga sa polota i vau, i le awhio anga o sa sina ma le malae filongia. Ia a wā ia le ngā Gagaifo o maunga. Mai i nā i sa fotu se o pā ia le malae filongia. I sa sina a opo ma whatu watu. Ia, ma waie, whangai. Ia, e whape nā fōu se le ngona. O le asua tu o vai malu i puenga. I le ngona manganga o i lato uma o ainga o e uma na tupunga mai sulu ngā titi o le leitaba. Ta fefe, iwa sifulma le iwa tausanga o le soifua o le fionga i a le tiu tamatoa polo taivau. Ai o le astona i fōi na wasei mawai tunei. Na whae longa i le se lau ma le valu tausanga o stasi fōi tinau te mafuta i ai. O le tamaitai i a beauty le soa. Se lau ma le valu tausanga. Ia fufua tula i ai. O lona winga na soifua i le tausanga whato atasi le tausanga talu o na mai a le taua mua laulangi. O se teimi umi ia ai mai se foi. O le maeu o le alofa ma le anga lei o le tua. E ala na e leo na ufai atu. So se a inga lo tausia ai se matua taus. Maota malawa. O se a inga whaamri eina na a inga pēa au tau i loa. Whao ngā mai ma. A vavane mai. Mātu le whaafonga le tunu. Le to mai ma le sosia whaana mua. Olo o nofo i to tonu o te. O i la tau nei. Ta mamtina matua o le tunu. Ia. Au e nisi o lo whamda tuina o la tau. Aso i fua o siri atu le. Valus full tau sanga. Ia, o fua lo fatu. Ia, ma fata lo fatu. Ma mo onga le lei. Ina ia wha wau pēr o nanga le lei le atua i lo tau soifua. Ma wha fua loa. E ma futa ai i ainga. Ia, wha pēna fo i ona. Ona whetu wha i ai le malosi ma le sosia. O lo uata oto i o tau au. Ona o mai lea. O la u whatalofa ma whatulo fo i le tātou vāna nofo. O le tāwhatolu lea o Samoa a wā le vāta ngata ma le vāta puia. Pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le anganuu wha le atunuu. A ia mawalunga se vi inga le tua e sii e ana au auna pa ia. Le ngā luenga ua tatofi ai a wā le a inga sa le vi. O tau o whioi o le tala le lei, whioi o le langi, le pai sino o le tala le lei. Ma lo te talo, whaafitai fōi, whaano manu, i le tua. Ia, a wā Samoa, po whea lava le tafa o lo no pia i ai Samoa, i ona tūlanga masani o atinai. Ia, ma ua o fōi ngā lulue ai i nā, atinai ai le ainga, a o lo whaatino pēa, le tautua ai tau malele mai atunu ue fia o lo ua nopia i ai Samoa.
I le lalolangi. Alo atu ia Samoa. Mo lea fo'i au aunanga ma lea tautua o lo wha ua pea. E lea o popole, po a le mea o lo o lau ai o tau tangata tata. Tangata lea ini au ngā ma lea ini lumanai. Le au ngā oi ma le au whao mea. Ia o kou whaalongo ia istai tai e whapena o la tu winga e whai mai a i tato. Ia ai olo pea le fua ma lava papale mo ono sai. Na o le atua la o lo o silasila mai. Ma ia whaamusino ina tato ngā ruenga. O lo o whai ei lo tato sao te le tele. I matau. I le tamau a inga o le tato watunu. O lewa fwoi na whaapongi sa i tato. Whai mai. Ala fotuala utupe i lo a inga. Ia ngā whai e ale o le sua kupe ala uko inga ma laulo miti. Ai le ilo. Yo mi o tala tau whase e ma tala tau whase se. Tai ina se ei lea tunu whapea. Lona winga nao tātou ai ngā lea e au ngā atu iai. Ai le loa, le ai. Te le sao Samoa lona Foreign Reserve. Ua le toe whapongi sa ina lea tunu e o tau ia. Ua le o toe tu malo a lo masangi pe le nā meo le tai se o tangata. I mafau faunga whati Apollo whapena. Eo e wā o talana nai whai atu ai. Nā o sila fia le lei. O le taimi e lafo ai le tupe o o umana whiliu wai ma whesu iai fo i le whataunga le tupe. Trading of business and money exchange. The international exchange rate will have that in our foreign reserve of Samoa. Ai alu le tupe ua lea ua whaaliliu le tupe Samoa. E le alu atu foi pēna o foi atu. E le whai ai ia se sua kupea se ainga. E alu ia Frankie, e alu i ole Lumber Bluebird aliki. O mea e tau mafa, o mea faufale. So se o loa o whao ngai whi whataua inga. Ai fo i lava i lima o le malo. Le tātou VAGST. Wai tātou la fonga nā. O lo o whaia. O le PAYE. PAYE. O le tutongi o tangata whainga luenga. Mā lātou la fonga fo e tutongi. Mā lātou sāwhanga. Le nā o lo o whao maupopo. Ia ma whesoson iai. I le tātou tala whātatau o le tupe o le paketi. Lea tau sanga wha le tupe. Ma lea tau sanga wha le tupe. Tā oi o menei tātou te manatu natu iai. O nei lolola ia lea. O le matuasi sea o tala a isi au li ia. Whai mai. Le isi o tātou wao ngā atu i Samoa. Nā o tātou wā i ngā lea o lo benefiti. Ma manu iai. So ia le tala pepelo ma whai o nā tala le sao. Ia, manatu sa maluia le sapati ua mawai atu. E le whola ina foi o le awhionga pa ia le atua ma le mata upu sili. Ia ola nganga o tangata. Whafta iatu le au whainga luenga. Le ale sa vali na momboli le aso na nafi. I whata whaitau langa i fia na talei ai pui o malu tāpu ai. Ia, whafta i le ngā luenga whola. Le ia ola a nganga o tangata. Ma ola whatasi atu ai ma nganga o le au ti Apollo. Vele kari e mai le au ki Apollo e kilo mai e kia. Whatalofa la ia lea i lunga o le api o Fōlinga. Ia po le tātou Facebook page a le Radio Samoa. Ia whapea fo i ma le tātou YouTube channel. Ia le ngata lai le na. Fia lava i whaino le whangatia. Le tūlanga lo o iai le atina e le lei e fau le tātou atina e Samoa ai o se teimi mua le nei le tala whaasolopito ua mawhai ai o na whao ngā ina ni ala leo se lua o tātou o le AM a o le tātou frequency Samoa atua o le FM le na o maua i le ala leo whamo tasi o ono tesi ma le tasi po o le FM 106.1 FM. Ki foloa lava i eilau leitio i nai. Mele nai te
e te ta vale ma e te whao I fuai I le ala tele ia pia. Ia po whea lava le nuu I tua, po le mo tele fo I se la whai. Po ngā tai I le whale manono ma le ainga le tai, po le wa o fonti ma tā matangi se I whasolo I sa tunu ma whono o alu watu ai I le whale tua masanga. Ia se I o atu I o I ma tā utu ma le whanga ma le whale a ana. Tau ai le pensula, o le mawhafa ma whale la tai, ma sa matau. E matau tia. E o ovo I oi, I le me ngoto I aile la I fili ma pule tuu, I whale alupo. Matua mua mai lei al telefoni o lo whaalongolongo mai. So at the same time that I am talking to you right now, on our live broadcast, simultaneously, o le ale winga lopo na le teimi ale nei e tas, o lo whaalea lea tuwai lea la leo le tasi lima I vatolu I au kilani. A lai whaalongolongo mai I le uso ma le tua fine o le toi ina ma le o le matua. Mai ina I Samoa, I lunga le whamo tasi o ono tesi mal tasi fatalo fatu Samoa. Ya, o tūla lata fo I le mānawa o ngā ruenga ma le tū ua o ngā le whanau. I lau whanua ma ele o le atunu pele I Samoa. Lei atau sa vea se yuli le ulua I ali I pe stata balangi. Mulitalo, Al Harrington le vea. Fatalofa mo folofa I ate. Oe mwha malofo I o Faiva alo filima. Sau tau ngā pātia ai I le so. Lea ua ngā Gagaifo ai Faiva le atunu, I le nei fo I aso ngafua. Aso lua sifuru ma le tolu le nei, o le masina. O Februari, ia toe lima la vaso, tātou tūla, ia matu lau ele I le masina lun tolu, o le nei tau sanga lua fe lua sifuru ma le ono, masina o mati. Aftai le atua I lona anga le lei, alo faa tafa ai ndi ao vale. Ia ma faa moe fo I le peaulanga vale. Aia, lo o anga le lei ai ma tau muli no na alofa I ate. Oe ma, lungo le tātou apio fōlinga, faa talofa I ate oe. Io e tango share tātou porkalame, ia ma e tango fo I tufa. Like it, smash the like button and then share it. Ia, matu mai fo I ni au tustusinga, whaari meilo fina ngalo, a e te e ali a tau sa vea, whai le nāmo oi. A e alofa mai a li a tau sa vea, tusi mai ia, leo o tango tufa le tāpura kalame. Ia, ma ia manuia le aso, manuia le afiafi, manuia o fuafuanga walu mamao, I le mānawa I o ngā ruenga. A e tā walunga lava, ma la walunga fo I le mata upu o te tufa ia te oi aso uma ma whaasoa tuai. O le saonga le mui lunga o le ala tele. Anawa o ngā ruenga, tātou te tope, ma whaana nati I le fia wawe o I le whale wa ai a mami. A o le afo I se ngā sesenga ma se tau mawhitanga. Sa alo I ai ia I la tau e whaia lea ngā ruenga, whaaloto I whale. Awal mena I le mwhaina ngalo e tau. Vea fwole nei awa noa, tō tele o tō o le au no whale, e wa aia ia tātou ta māmtina mātua matua asinsina. Ia mai la tō fo I kele I o la ko pepe fo I e whanau mai, aile I kai a kolkau sango resi pepe. Se whai fua whale. Ia, o I la tō la nā o lo ngafa ma le tinifu, ai mai se fo I nai o tātou ta māmtina mātua o le atunu. O le whalawa ma le toast, ma le iputi le tae au, whai le whala au le toina, whailo na tui, whailo na fusinga. Wa ai le teimi o le appointment e tawai o na ave, wa ai le fo mai. Ia o le teimi foi, e taunu oi le benefiti a le toina ma le o le matua, a o leo o fiu o su e le kad, a o leo a whaatangatanga I lautanga. Whaima se alofa, so ia tau te ngā o ia tupe ato, ina maolo mātua, mena e leo no tau māleia. Ia, ma le ngā ruenga le leo lo o tau whai o tau. I'm talking about people with domestic chores at home every day. The home environment, looking after the children that haven't gone to school yet, and also our elderly parents with their medical
and medicine to be administered every day, in the morning, in the afternoon, and in the evening as well. Whatalo whapitoa, i le whiombai o lau whionga i le Fong of Telai, o le mauta whono ma le pale mene, o le pule leo le pale mene o Samoa, le Fong of Telai. Tamo le ainga le tai, lau whionga, ia po lau telenga fo ia o pa au mulipola. Whaftai le tua i le avanoa sa tātou. Militino ai ma whatalofa ma whainoa i le asoana nafi. Wa mawalunga, ma mawpoe ma tū matila ai i le aso ina ua fio mai la ua fionga. Ia, ma whale i le maota o Samoa. O lo lala ma fio ai le tama ale malo. La ua fionga i le li konsula, honorable, i le afionga ia afemata palsalue fa pole lua ia ma le faltua mai se le no fa to o le au vaa o le afionga i le konsula ia o te le lopo le umbia o lo malanga mai ai le afionga le Fong of Telai ai sa malie le fa fonga le tunu u le aso nafi ia le tala fo i le tulanga ta uolo ia le tatou malo o lo i tau o lo o iai, ia ai o lo o iai le talutanunga ma le whaatutuanga ua se e le saa o Samoa. E le to iai seisi e whaalave lave i le saa folau o Samoa, leo o tuu i ngātai. A wase manuia o Samoa. Whai o le meale nā tū te whaalave lave. E le saa o le atunu. Ia, le isi tau me mawaile nā mea. Poloka i fue o tau ala manuia mo le tō tele o le mamalu o le atunu. Se ngai, mali e maia, malo lo ma file mu, o mai tātou tuli I ma pōpō mano. Ma tāpua I Faiva o le atunu, a mai se le sunga lauli al mali atua. Nano wha longo tua o laule fia pule. Laule pule tutu o le fionga le li palemia e whaavalivalea, e le iu sana onga, e le iau se mawalunga o sana onga, I se kolisi mawalunga, ia po se universite, ia se sila iei. Ale nā sau noa le fionga le li palemia, le iona feita lisi awali ia fe mai whaiwhailonga. Fe mai I graduated from the Sasida University. Whakoi au, ngau whau mai fo au ia ile Sauni Atu University, ma le Sola Ua University. Yo universikei e kui meo konga vau. Ia, le tā ua le nā, so ia tau te taulu ima so ia tau te o ma whailo, lea tūlanga o le mawalulunga tele o tau whailonga. Ma outou to mai ma nga vaa mata mai. Aia, tau teo mai, ai tū otu ia le tamaloa na whau mai I le Universite o Sasina. E talo outou mata. Ala nia nalana leo no whai atu, se whai ma le fuafua. Nau whai mai le tamaloa. Ono sai, ma outou lava pale sa outou whaia foi le nā mea a o outou se e mai le malo. Fiu fo ia watu stu ala lo ai whai ala mea loto i el tangata la ia. I le lau outou o mai nei, outou no nofo mai leisi tu. E a ngai ala malo. Ono sai mai, e pule mātou I le teimi e whaatino ai mea sa mātou fola ina. O le whatu a ono masina talu o na taunu umai le whainga malo. A outou. Fa se fulu tau sang, auto se sila la ia. I leo ese mai petele ema, o le whanaunga Israelu e anga I atu I kanana, le nuu o le folanga. E na o le se fulu aso e sa vavali ia. Tau nuu pea whai o le sa vavali peti ti e ia sinima. Pea wha longo le I le talafa solpito la inga Israelu. Ina o ese mai, mai ni le taimina ave I whaatanga tau. E na o se fulu aso e sa vavali ai, tau nuu lo I kanana. Ioe, le nuu o le folanga. Ai fia
tausanga ia na sava vali ei ma whaase solo ma tai solo e le atua i le vau ma whaase solo i le vau whaase fulu tausanga whaase fulu tausanga tau ta ua atua ia te oele mafua anga o le mea le na sila fia le leia le atua o lona a inga o le matua a mio pa a o tangata Israel a mio pa a e tau mui e loto ele lea e loto leanga mea uma ia na manatu le atua ma Yehova o au e au o lava fo ia mose na alu le te ngā mose maro wa le lava va le lava vai mea tangata e fai le ala le nana la yo le fata milo i lava i le atua i le vau mo le telo nei tausanga se i vai mama ese filter out the bad people vai mama ese tangata leang tangata i le au ngā i le ngā ruenga le atua ma tangata wa ova lo lātou whaasau siri ma whaatau tala mea i mea tō tino ma aseta a le atua ia le na nga ifi uma i le vau tau ai e fua losa i lungo whaata whata o le au amio pa ana ai whaasau mai na o ni tangata to ola i tie o se i wa ai ma papai ma tu lau ele i lau whanua o le nuu o le tofi o le tua tō wawaila i whinga Yehova i le nāwa i tau o mai lau tala noa e momoli e tuai le nganga whaftai i le aswa nafi sa pati na ua mai a fo i a sauninga e mo ina tātou le alo ava se i pati ipo le tai au ma momoli ipo le tai au ai talitonu lo mafau wa uma ona tau ma mafa ma pati le ava o le whaamna tuina o le sakala meta o le whaamna tunga o le tino ma le toto le li whaola i whata whaitaulanga e fia mai ale nā a fio mauru whao Samoa i le no whanga o le maota o Samoa o lo o a fio ai le tama le malo lana a fionga le konsula a whemata le malu whapo le lua palu sa lue o le ale aunga au te le aswa ne nafi o levo na talo matu si i matu u e pe o le tonga le ainga taulangi ai na ua poto moli futiafu e tasi le aswa ne nafi o le aunga ma le wha moe o le whainga taulanga whatasi e Samoa le au whainga luenga tutofi e le tua ma e kalesia le fionga i le tama le malo o le sui le nao le malo ai a le lango atu o le whono fau ma malu a Samoa o le sui le na o tangata lau tele o le atunu awai le toi tau whailo ma wha manusina le malelenga le malo pe ona malele i ai ia le fionga i le ali i pāle mia o mai le taimi o manatu ai whainga whawai e le toi mawhai o na whaia to tasi e le malo se whainga malo e mana o mia e le whainga malo le to tele o tangata lau tele le pule mamalu ali i mawhai pule e whaatonu folau ai sao tangata taito tasi po tangata lau tele ai ale ngā luenga le kalesia leu whainga luenga tutofi le nale le mafutanga so fatasi le nā ai kalesia Samoa i au kelani lea sa tai matali i li lea so na nafi le tātou sauninga tātou te o ai ma ulima fatasi ma momoli pua ngā ma mana onga o Samoa le ponati o le sa tauro Yesu.
ina ia talo sia ai le nei tausanga atoa. O le sāwalinga Samoa i le nei atunu i au kilani, ma nei usila atoa. Ma so se tafa o le lalulangi o lo no pia i ai Samoa. Ai maise lava. Le whainga ma loa Samoa. I ona lau whanua ma ele o le atunu pele. O loo tāpua i mai ai. Amata mai i maunga te tele se i o maunga iti. Amata i o na hao se i o na iu. E ama malu o le malo o ma le masiofa. Ape na fo i le fionga i le ali i pāle mia ma le whaltua ma le nofalo. Sui pāle mia. Whapea fo i alau fionga i le fong te lai. Aia le mamalu o sui o le kapeneta. Le pulenga whatonu. Le vasenga o whaipule uma o le pāle mene whaitula fono. Ale malo Samoa. A mai se o i tū tawangai o le atunu e peo na iai le whamsinonga, le whamsinsili whapea fo i le pelestene o le whamsinonga, whanua maswafa, ali ofisa, ali matamai tai o le whamsinonga, soli tu la fono ma whamsinonga, o le whanua maswafa o le atunu. Ia po tu la fono fo i, o whamsinonga o ainga, whamsinonga o tūpulanga televou, whamsinonga whaapitoa mō le sawaina o tangata i tono le ainga me se tina tamaitai ma whanau. Ia me se fo i le matanga ruenga lele o le vaia o le tūlanga o whala au whaasaina. Sifulma le valu minute o na tā lea o le itu lai lima. Ai na tau tolua ai ma moe lua le seunga i le aso ane nafi. E le ngata o le tātou lotu o le whainga tau langa ina i alo whamai le atua i le whainga malanga. Ale malo Samoa. I le neitau sanga Samoa i tafa i fio le lulanga. Ai na whape na foi o na fili iai ma le manoa. Fili tupe toa. Ea le au waa o le tei fono fau. O le sui tei fono, whapea fo i le whailautusi, le sui whailautusi, le teu tupe, ma le sui teu tupe, ma le wholo sanga e whailo ai, le whangatia, i le tūlanga o le tātou anawatau. Po o le tātou upu whawai, tūlafono whawai, the Constitution of the Advisory Council of Samoa. Awai le tele o nei tausanga, lima sfumon tupu tausanga o tuana i atu. E mo i lava la. O le matua o le nā o le fono a Samoa. Ai a vea fo le nei a vano ma lau lau. E whaamanuia atuai, ma whaafetai atuai. Wa tele na whai i langi le fo launga. Anisi sa tau la mua le tai mua ina o le tātou whono fau Samoa sa whawaina mai le FEB se lau valu se fulu male lua. Ia. Tau sangana FEB se lau valu lua, FEB se lau tolu ma le wha. Nai to ina mātutu o lau whainga luenga pe o le iaile to ina matu o le ua te sio whai langi le fo launga. Ia whapena fōi ia le whionga le pali i pira tā uma. Tō a tele ia o i lātou. Sa ta tau muli e fōi i lo lātou vai taimi. Ia le o mai fōi tātou vai taimi. Tele me le lei, ia tele fōi mea wha le lei. Ai o tātou o te itai. Tātou te talia ina, whautuanga, whapea fōi ni whaitionga e au mai i lea taimi ma lea taimi. Awa, ai fia tai tai, ia e talia inana. Ia le au tau wai maa. Nea le no fia whatalo whatu le au disle, le palau vale, ma le au whiupusai. A fia mai i kako kau palau vale nungei. Ia le tau o ia, le au puata ma whainga. Be tau sopoloa. Ia lei atau sa vea i lau pule ma lau ai a tatau le na. Ia ai ta ua fo lea.
na ona fa manatu ia te oi ele nisi o ni fa ia onga o le ngangana Samoa e o mai no fo i lunga o le internet ma tau fa ton fo lau le ngangana le tunu o le nei le ai e te lo le tangata ilana tu maleanga ma le savali ma lana tautala ma le ngangana e fa ngai tau i o mena e fai una malama ma fetutu na i ai mundiau i lo fina ngalo le taimi ma le taimi pa fe wa o so fa ia o ele ki apol ia ona fatalo fale ia te oe le Uber driver le taxi driver le bus driver le truck driver ai apa i lato le vatitia wa tasi le na poto ma na to mai ta wo tele o lo no fono foi ai te iane wa luai tu lau ai Samoa po e Australia foi ala na te no fono foi na ki awa wa va ia tu ele le mai se pulumu foi le ki e mal ki poki ya wala ngar ko wa mi o vale isi tu no o tuli mai o to mati poti mai o to ila tu no nei ya le na luia le mana vai o ngaluenga malanga ngai fo Faiva le tunu ia fa pena foi i lo sa vali atu i lo a inga asola nafi ina ua mai ia le taulanga na sitia ia ma fa pena loa o na fa tutu lai ia sui mamalu uma o le fono fa vai ia po le komiti foi o le tato vaenga o le fono fo tua sa mo pe no foi atu o le fo tua Samoa o le vaitele lea tatou te nuti mea ai so stangata o le faso stangata o le HRPP so stangata o le supo Samoa poto po le SNDP ne ai e le ai ni whainga wha porukiki e whai ai i o le vaitele tatou te o mai e la lango iai maasu vai ai na ia wha te ai le ngā lala ma le fia feinu ma le fia tau mafa le atunu o le tatou tiu te lena ia o lea la ua tula i tai au malama ia ma ua whapena fo i ona ave le whatuatuanga e sui nei na whatu mai o le fono fofoutua Samoa sa whaamrina e le mafutanga whaife au so whatasi i le asoa anafi ai manei i o le launga sa amatai le mele o le launga a le sunga e vanga tai e fo le si fai au na launga i le aso tonai ai le i o mai tatou i le aso nafi upo o le autu o le afoi o le launga ia mamalo loto ia mamalo loto mamalo mafufau awa ne i ele lo loto awa o mea umalawa e te whaiama e tautala mai ai all actions and gestures that you express implicates the meaning and the true color of yourself. Le lo le ala ia le tangatina. Po o stangata ele lo loto ma leanga lo loto ma e tau mawhai e wha leanga se mea wha leanga se tangata malona tamari anga. Le mana tua le tala le whaife au ma le tusi na whai tauina i le aso na nafi o e ita pea ai sea wo umi e ona e ita tasi le nala unga lisi whaife au na whai o le HRPP lato road shows for na maitu le epa ai sea e le me wale ona umi ona e ita ia o tala na whai iso stanga tala ve whapena ia lato winga ia mamale loto mamale mafufau mamanga yuinga whai ia mawhapena fo iona manuia ai o tātou tangata la tātou wo i le malolonga se isa ili se avanoa e tala noa to le paanga tō tino e le Henderson Cars le tamaitai ia ati
tilo iai le ewa e se e tisoloa aina e alua tulea e se ainga olo o fai se lotu ai fai esa tasaminga wa e mole manaba na o si toia ina le lale ua matela ina foi messa falinga massa filipilinga e moni e alava e te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no e te fia o au wa e fama walunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa avea oi ma filho le fai te au o foi ma faia o nga wami o nga le tatau wa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai messa falinga massa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole bao wa baba o ono upito ie tonga fa o ma ato ata oto ifo o wa e pupula vale ile po atoa o fiolo tina ilo fa asopo moa o lo fia via ma lo fia iloa ai inosia ai lo uingo massa falinga, massa filipilinga, e moni e alava ita e te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tafa aipo ipo avane ile malo Eleana oleta atua etele aile ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po sawia la ia malolo tele fia mai mai atachate se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea Silingia ita iso ufanonga po
o fea so ufa asino manga o italofa e anga tonu o manu ape a e fafofonga a ese io fa amatala ina o si o fio anga ma se mai e o e po o fea le no foanga le na pu e mua hai lava le atatifanga le ali o ke le kupa male to e fo I le paradise le wafa ai ngoa hai lava o si o mata anga sima o so mata party tama ole ai ni sami se e mai malalo tene ole lau salato awale si o oto ota manolo awa etene I oto ota mai tene ti fili sa pa ai tama ole mi elaki lo lama to e mate mai leisi o mata anga le uana na I turisi masamoana le matare valea ua Faiva o mita mitanga le solia so sai lava ona yo tatu tangata a e fia eva manatua lo fa alupenga le afio sua fa ole malu male mamea susu so ali male mamalu ya salele ali malo witu malo ole fangota mamaya ana sima osomo fato party tama ole ai no sami se e mai malalo tene ole lau salato awale si o ota manolo awa etene I oto ota mai tene ti fili sa pa ai tama ole ni elaki lo lama fato party tama ole ai ni sami se e mai malalo tene ole lau salato awale si o oto ota manolo awa etene I oto ota mai tene ti fili sa pa ai tama ole ni elaki lo lana awale si o oto ota manolo awa etene I oto ota mai tene ti fili sa pa ai tama ole ni elaki lo lana. In this update, a 50-year-old baby that died during a nurse's middle-of-the-night break should have been checked. Open Justice reports the preterm infant with breathing problems was fed through a tube on and off for 2 days. Joey Dwyer reports. At midnight on the third morning, the nurse in charge took a break and says she handed care to 2 midwives, which they dispute. When she returned, the baby was pale and not breathing and couldn't be revived. Deputy Health and Disability Commissioner Rose Wall says not checking the baby for more than an hour was a failure by the nurse. Rose Wall has directed Health New Zealand to apologise to the parents. Chris Hipkins has opened the door to leading a minority government. The Labour leader's given his State of the Nation speech in Auckland today, focusing largely on jobs and the cost of living. It revealed no new policies, but Hipkins confirmed all possibilities for forming a government are on the table. He says that includes a government without a majority in the House. We've had minority government for the better part of 18 years, led by Helen Clark and by John Cairn. It did deliver stable government. There is no absolute requirement for majority coalition governments.
Auckland Police have arrested a man they believe responsible for a string of indecent assaults against high school students and teachers. Officers were alerted to an assault of a teacher in Milford on the North Shore last week. A 64-year-old man was arrested, prompting police to revisit similar activities towards students in November. The man has now received 2 more indecent assault charges. An academic is asking how effective it will be to punish homeless people. The government's proposing letting police powers order beggars and rough sleepers to leave an area for up to 24 hours. Refusal would be punishable by fines up to $2,000 or 3 months in jail. Auckland University professional teaching fellow Emi Rakiti says these decisions are based on cruelty. How are they going to pay those fines with the dollar bills that government ministers pass to them on their way to Parliament if they even deign to stop and look at the homeless people? That's news. In sport, Wellington Phoenix club bosses are adamant they made the right decision in giving Giancarlo Italiano every chance to succeed. The Australian resigned after an embarrassing 5-0 drubbing by Auckland FC in the Kiwi Derby. Phoenix Director of Football Sean Gill backs the constant stay of execution despite below-par performances. Hindsight's 20/20, right? But at the time, the decision was in our minds the correct decision. Sam Ruths demolished the New Zealand under-20 record in the 3,000 metres to end his US campaign on a high. Ruth has finished second at a meet in Boston in a time of 7 minutes 43.16 seconds. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Walter VLT. Fa apaleni ai lauva alele awane ia fa atali le talofa bano ai le tali va ele fe ela le tano yoane itipu ai yosefa la velave e va mai yo e awale popole se tu malo ale fe e amole lue yo se mo ise ova se lue tu ai lue lo ile fe tu ai lue mai tene mai ile pese tu lue ale pia da ole fe. Sa utala le anga etele imawaina la umai le sa wanga ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai yo se tala fae ve va sa mai lunga lue le yo se moi se ova se lue tu va lue lo ile fe tu lue ma etene mai ile pese tu lue mete via ve le fe. Ia le na o whawhiwhianga lava sui whiwhinoi o le manawa o ngā ruenga tu ua onga ia me se fo o le ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le nei fo i asunga fua ua tātou aulia mai ma lo le ngā lui ma lo fo i le tau watai ma lo fo i le lava papale ma le ono sai o tō Faiva maneia i le nei aso ona o mai lea o la u talanoa i le mau o se avanoa e talanoa i maati, le wawa makanko e kangi ia seuman, o le whaalongo i le siu fofonga malu o le te maitai o ati, ai, awane ngalo i ate oe, le whainga paanga le nā le siu fofonga o Samoa, le radio Samoa, le ngā Gagaifo Faiva, Male Henderson Cars, te wala au i le telefoni, o Valsalau, fitu tasi, ale o le na, anga i ei lato tuatusi, o le se lau wivas fun ma le farm, Cavendish Drive, i inai papa toe i manukau. Ai, awa fo ina ingalo ia te oe, ua mawhai o na au inatu le nei pole kalame, i le vai aso atoa, le ngā Gagaifo o Faiva, ona o le lango mai, a fale mai te tele nei le malo fiti, o le Pacific Specialist Healthcare Hospital e tasi Nandi ia malesi foi fale mai tele i suva
ile ai o fiti po le tunu fo yo fiti ma o fale mai nei o fale mai fa pitoa nei e foi ai ta o tonga fa pitoa le fatu ngase o le fatu ele ia nisi o mai umai e a fia i fo i male ngase o le kanesa po le cancer patient treatment ia o lo ngā lulue ai ele ngata inisi o tamali i longa i le to mai fa fo mai pe ona iai ia le sunga ia Parvish Kumar o le tasi fo i o tamali i o le atunu o loto loto ia i kama sa saolanga i va ia mea kau finance ma tupe ale fale mai le fionga ia atoa ma fua i upolu tai a kui ia fa peo fo i leisi tabai tai o le atunu ia o se fautua e ala i le tula fono le fionga ia lua i pou o malo Christine Finau lei ataua ia le na le taua la le na o le iai o nisi fo i o alo matama whanau o Samoa ma le Pasifika i tonu o whalanga mai o le soifua maloloina e mese wala ngasa leo le ave i o tātou tangata i intia ia e tō tele o tātou mai e au mai intia o le manuia ai a fai fo i o ti mais tangata i intia pēr mai le tautonga le fatu ia o le mea tupu e umi le taimi o le recovery period ai tilo la e ti e mai le tangata na ta oto le fatu i le vaalele e toititi lua aso o alu le vaalele e toi fo i mai o isi e au mai i meo i pusa oti ioi tulau alfa fonga le atunu ai au mai ia o ele tulanga fo le nale o saui ma le whaatonunga whale tula fono le whale mai po le fo mai e pule i maliu e sa o na toe ta tala ina le pusa ia le na o le ngangala le na o lo o tau mawhai ina ia iai se whaamrianga mo Samoa ina ia mawhai ei o na whaatino ina nei tau tonga e fo mai whaapitoa o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa i to tonu o le tātou o tunu. Tā ua tele la le whaafonga pēr, lava pēr iai. Awa, na o e nei te oe tau whaafefe nei ma ia i tātou. Tele sa mua o lo alalam papa au i tunu i whafo. Wa retire malolo al matua tele o le tupe i le whale tupe malatu whaapatunga tupe. Wa leva na fio e malolo retire i le mawhana whana o le tau i Samoa. Ma mafuta i ainga. Nioe. Ea ngā le ka whao amakar. O le whanawelawe, ua maua i ngase i o le kanesa ma le ngase o le whatu. Ai le indi mea mwhai o le whaatino ai ia ni tautonga i tono le tātou lava tunu. Pe o le tau whaafefe la le nā. O le fia o atu ai ia le telo o istangata o lo lava la tu selen. E whao ngā ma re-investi tono le tātou tunu. O mai lau tala noa i le mata upule i le aso ne nafi o le sauni ngā lotu whaafitai mata sanga mō lia ina ia whaamanuia le atua mata i ala i le fōlaunga Samoa nei tau sanga fōu lua whelua sifulma le ono. Na ta autolua i le seunga i le whapa i ina o tofi o le fono fautua mamalu a Samoa i le aso nafi. Ia ua Fase tua ngalu ma fa malolo mai nisi sa ta imua i le fono Samoa. I le 5 tausanga leo wa tua da iatu. Ma le telo tausanga fo i ua mawai. Ia, pe o na watu le fa malo ma le fa aftai, le fionga le toto o lii, ia tofilau Ted Stanley, sa vea i fo i ia matai matali i le fono fo tua Samoa. I le 5 tausanga wa tuana i atu. Ia, manisi o le komiti whaafoe sa iai mga lulue. Ia, whaapei o le fionga ia pule mangafa Sina Hunt sa te uloa. Ia, ma lalango foi ina ia whaawau pea. Ngā lue ngā le fono. Ia, eui ina taape leisi taimi. Ia, o le 5 tausanga lea na tuana i atu nei. Sa tau mawhai pēr lava, ina ia whātu mawina le fono, ma ia tau nuu mai se tae au fau e pe ona iai le tae au nafi
o le tūsia lea alo ia o se constitution, o le tūla fono mawalunga whawai e lima ta ina ai ngā luenga le fono fōfautua. Ina ia fesoso ni atu malalango ili ngā luenga le tama le malo, le fionga le konsula, malona au vaa. Ai whapia nā fōi, ma le fesoso ni mai, ia ai maise o le mafutanga so whatasi e whaife au Samoa. Mo le tuaile a nganga whaftai lau fionga le konsula, whapia nā fōi i le fionga le teitei fono, o le mafutanga so whatasi e kalesia whaife au, ma e kalesia Samoa. Na wa fionga Father and Michael Enderman, lau fionga patele, whaftai tele lau au waa i le aso nafi, wa e lua vangatai, ia le folofolaina o le upu o le atua. Ai mai se foi le sunga ia Filemoni tu inga mala, ia le sunga i le li whaife au ia saua fea, Reverend saua fea. Ia ma le tōtele, Reverend tole foa, Larry Tupai Lavea, ia whapea foi le sunga ia Muawai Mika, whafte iatu pastor mo le Savali Taua, mai le fionga pa ia le tua i le aso nafi. Ele ngata i le nā. Ia o le tō tele, o le mamalu, o whawhia ngainga sa mātou whiloa ia ma whatalofa ma ofolofa mai fo i tūlanga o tofinga o le whono, ma le ngā ruenga o le a whawhia ia i le neitau sanga atoa. Lela wa se e mai ia le tino o le whono, wa atoa tino o le tama. O le teitei whono fau, o le whono fau fau tua Samoa, ua au tasi iai ma ua tofia iai ia le tofa i le vai malae, a siata a tina e va ai, o le li iloia, o le sui teitei whono, ua totofi iai ia le fionga ia tui salenga, loli me sepa se lau Channing, o le tamaitai. O le whailau tusi, ua se e atu iai ia le uso, le sunga ia siata, whale malu pio vauriko, ia le tui tau whailo, a usi le fia uma. O le sui whailau tusi, o le fui maono, o le fionga ia fui maono, Rita Malaysia, o le tātou te utupe, ua to fia iai, ia tusani le whai au, te whailangi mi kaio. Ia ma le tātou sui te utupe, o le sunga le ataua, Savea, Al Harrington Lavea. O le sui o whawhia ngainga, i tutonu o le komiti whawhoe sfulma le tolu, ua tofia iai le li whaife au. O ia foi o le ampasa o Samoa alo ia, mo tamaiti surufai, Reverend Tolefoa Larry Tupai Lavea. O i latou ua faufautua whaapitoa ale komiti whaapitoa o le whano faufautua ua se e mai ai le maupua nā whanua le sunga ia sua tolu maanave misiluki sua faumuina. O leisi fautua o le tofa ia lo ufono ala pati to. O le tasi o fautua le sunga ia manuo ngaloma Luteru Vili. Ia Malaysia tātou fautua whaapitoa i le komiti o le sunga ia mataia Vena Suisala. O le whātamao le komiti whātonu a le tātou whono fautua Samoa i Aukilani ua tō fia iai ma ua whaamalu ai. Ia le fionga i le li konsula. Honorable His Excellency a whemata palusalue whapō le lua po le fionga fo le suafa ia le malu a tofilau o le konsula a wau o le malo tuto tasi o Samoa. O le tamaitai lo ia whaapitoa mo le whono fautua a Samoa ua totofi iai ia le tua fine. Le tamaitai ia e penesa so o ula. Ia le na. Ia malna foi la ua whaatulanga ai, ua avanoa le tātou constitution, le tātou whaavai atoa lava leo ua mai o na tusi,
o le a wha Samoina le tātou whawai. 50 tāla e te le stalai ma watu lau whawai e te whaitau ai i vaenga tā ua o le a 5 te ina ai le tātou whono. Ina ia awale whaia le mea mana o il tangata la tau ia. Tātou te iloa maola i le tula whono, marama lama i le tula whono o mea nei o whala pupatonga. Ina ia mawhai o na tātou ngā lulu e whatasi ma tausi le file mo, mawhai le tiu te o le tangata. Ia, o nei sa avea mawhai lau tusi o le whono mo le tele o tausanga, 5 tausanga leo o tūna ia tunei, ua u whawhetaia le anga le lei o le atua. O le awa noa sa mawhai o na tali ia tuai, i mana onga o le whono, ma tau avea mai e le whono o le 5 tausanga o tūna iatu. Watu fo le fa malo ma le fa aftai i nisi fo i uso o tamali i mawhale upolu sa matu ngā lulue sa latu tongi maa ama velo aso fo i le fono i le tele o tausanga nisi wa fai i langi le fo launga a lo soifua fo i stasi sa avea fo i matei fono le fionga i le aloli i pulea i semi pulea i ma le faletua ya sene. Ele ngata i leo se poutu tō le mautafonu ma le pale mene o se foi pule siri o na la ititi ma talavou. I lona fo i talavou i paia inga e tele o le mautafonu ma le pale mene o Samoa o lo o la lango mai pea. Lona tau au. Ina ia wha malosi e le fono ma ia manuia ai ngā ruenga le fono e fai. Ia i la tau nei o tino mātutua. Ia, le fono le nā Samoa. Ioi, e leo se vaenga wha porukiki. E leo se vaenga wha upwhai. O le vai tele lea tātou te asu vai uma iai. Tātou te nuti mea ai. Ai le mawhai o na tinei ai le langona o le tangata lava ia. The individual affiliation and his own human right to become a member of any political party, but not the Fono Fofotua Samoa or the Samoan Advisory Board. Langa foi amailo I tātou mena tātou fusu ailo. Kako fusu ailo, ma kako kinkinga ua, ma kako fukifuki ulu ai. Leave your political affiliation outside of this circle. Ta o mano la unga whawhia nā mea I tono le tātou whono ma me whelo I aima lea tunu. Ia ona tā ua lea palu ai I le mea mo le manui o Samoa. Ai alu foi oi I le whono a le HRPP ma le fast o e whai. Ioi, I le tāu whia. Ai o mai uma tātou te ngā lulu e whatasu o leo tūle nā I le aso nafi. Peo na sau noa I le whai whi au, to ina ia wangatai. Mai wangata I vai. Na ona auto ina au te lei malolo pensiona. Moino. Whai mai le au tū o le tusi whai tau wha solo o le vai aso. Tātou te ngā lulua e whatasi. Tātou te manatu I le sa tauro Yesu. Na te au maia I tātou whatasi. Let the cross of Jesus bring unity to us. O kale mana ia. Ai la unga le sea. Le fionga ia superintendent asa lele. Ale kalesia me tisi. Fe mai le tusi na whaitau. Ia mamalo loto. Awa ne ele elea lo loto. Ia maua le loto le lei. Tō le loto le anga. Upo le whaiwhi au nā mai le tusi le nyupua. Yeah, upo sa ana wha ole matua mana ia. Powerful words. Powerful words yesterday. Ama male loto le tanga. Te tau tala mea ma me ma fau ma me e manatu e tau na whai. Ma ia le lei, le vānu nofo e tausi ei le fi le mu. Ai o lo lava, ina ele lea le loto. Ma le lei le mafau ma le anga le loto. E sau fo ia upu, i le ngutu, e le anga. Umano fo ia, tu e wha leo mai,
ele ngutu, ma faufaunga o le loto, ma le fatu, ma malunga i. A sisila la le coordination o le mealena, mai lo fatu ma lo wanganga. E anga i atu ilunga i lo fai ai. O na wha matala lea ma wha leo mai e le ngutu o le tangata. E saua e te iloa o le tala le lei. O le winga le lei. O le anganga le lei. Ai sau loa i lava i lesi te mi pia e wha longo le lei i ai. Ona i loa le fo i la ia le taunu unga. O le tala ma le amionga ma le winga o le tangata lea. Ma le upu ua la lafo. E le anga. Langa le anga le mea na sau i. Alu loa tau ilunga i wha le leifo i mai na. Sau loa sau le ngutu. E ngutu pua avo. Tu lau wha fonga le tunu. Going on scaling down, le pa e nofo interpret body gestures, your way of thinking, the mentality of what you say and how you feel. Yes. O le tala le na. Ana ia i o la unga whaiwhi au le aso na nafi. Le ngata i lea o le mamalu o le atua. Le ia se si na te whao o le mamalu o le atua. A o fo i le taimi o le atua. E le ai seisi e toe tū ma te te i ai. Whafte atu i le sauwha inga whawhia ngainga. To ina malolo manu malo i le aso nafi. Te tai mai lava. E sio ta mawhai whi au malolo manu malo. Le sunga le retired Reverend Elder Danielu ma mea ma le whalitua. Mautou uma o to ina sa sumai le aso nafi. Avatu lau wha malo ma le whaftai lo tau whaea ma lo tau la lango mai. E le tupulanga lalo vawa Samoa leo o toe ki mata ai leo penga ma toe. Tau a mata ma toe whatulanga ma pou pou ai le maota o Samoa. Awa, e oi na vai tuli pou o le maota o Samoa. Awa uma na whatulanga, wa uma fo i o na tutofi. Yo. Tātou whai mea fia la ia. E le ai as tangata e te ena i tono le whono le nei. Ta lia ma le fia e o lava ia te utou le whanau. Le tupulanga tala vau. Wa umana ma lele le malo e ta wala i le fionga le li pālemia. E le toi ma whai e le malo. Ona toi whai se ngā yoinga ma se tonu whai na o na ia. O ngā yoinga umai manuia lau tele ai Samoa e a apa i tangata lau tele o lo iai le pule mamalu o li i mawhai pule. Ai a apa fo i mawhaalango lango i le whautuanga whaaleanganga e au mai e ta maa whaaleanganga o le kalesia mo le tala le lei. O na vāsanga tutusai lea ma paleni le tā whatolu lea o lo o mana o mia e whainga malo ma mawhitanga le lei. Transparency, accountability, good governance. Ai ai atangata e o mai e milo le melea. Whaingo fie e la vai. Langa le lei tele a ule matawhai o te ilo le lei mai tau ingo tangata ma upu ma me whai e tangata. Nei lofo i la ia lea, le toa tele o le au whalata. E o mai e ai sengi. E o mai na ona whai mai o le tala lea, ai ese le loto ma le anganga le whai. Aone ngalo ya toi. Become a financial member of the Samoan Advisory Group. It's only $50 tala. $50 for the whole season. Luna winga. Moles fulua masina. No mana oe e si I lunga. Ia e vai atu fo. Whai mai o le anga le tamau a inga le nei vai tau. La wale lei. La whai le mea tau te whina ngalo iai. Ai a whai la o le whaalau lea. E te le te tongi lau membership fee e limas full tala. Ai te sau e te fia tautala I tono le whono. Mai mana o e ngau atu langona o tangata ele mele te whai mai aile os financial member.
A o foi la ni taimi e ni benefiti ma mea whapea. Na o la tau e manuia, o lo tongi o la tau saunga. Po la tau o faisa whanga lea i le tūlanga o le tupe. Mana ia. Tātou lanu whatasi. Ai le whapea o le atau fiai oe as an associate member of the Fono Fofoutua Samoa. Tātou pepese le pese e tasi, tātou usu mai le itu lau e tasi, tātou pepese le fati e tasi, ma upu e tasi, ona tā ua la ia lea, o le mau poponga o se mea o iai. Mo tau, o le vasenga ale au fau tua whapitoa, lau sunga sua tolu manave, misiluki sua whamuina, watu le whamalo, lau tau loto tele, ia whapena fo i loutou sao, sa fau mai ai a o tā pena le toi poupo wina, le tae au fau o le tātou fono fau tua Samoa. Le fono ua tele tala e whai iai, o i lai whai e tala le fono lea, o le au loto leanga, ma le au loto ele lea, ma le au tau ai maa, ai o tū mamau mai, Nia lau fatu lau tala leo whai atu, le teimi le nei. Leo tala no atu le atau sa vea, e whai ngō fie na au whalongo ma au whawinga ina, winga ma upu o tangata e whai whono lea. E la le teimi, o te tango ai, e uloma o, e le leilo, e watu fo le le, e warn oi. Malapata ia oi si awabio, pa a le nai whai. O mai tātou nuti mea whatas. O le aising sengi. O mai, awhio mai, tala mai au, su mai, mamaliu mai. O le whono leo, le whono le ainga o Samoa. O tātou, mai e whaile nā mo i tātou lafu. Mai i tātou uma. Le angare me mata ngofie. Walongo tala o le awhio mai, le whainga malo. Le malo, le nā mō Samoa uma. Tana fionga i le malo le malo. Po le fionga fo i le palemia le teitai. Ma le malo ato e malanga mai. Ai poto Samoa i nei. Nā le mea tupu. O le potonga le nā Samoa e mau popo ai. E toi tilu ai fo i isi atina e le lei mo le anga i luma. Le alisi atina ai. Lele o le a teitai mai le UTOS. Whaamrianga tā ua nā, o le tātou sao i le valele. E le toi ta ape ai Samoa ma tau whono, ma tau wala au au tau. Lou tau ma malu e awhio mai. Te le tangata u wala au mai, lea ua maua le lātou lima se lau tāla, o a whea tau nu umai ai. Whātu la se i whaamai a le tū la whono. Ai e mana tua le le mea le nei. Whātu atu la i mai o le whainga malo. Sa u fai ai se tusi ma momoli atu le fionga le palemia, ma le minsta sa va ia le malo e o lava i le ua vea ma le palemia, lana fionga i le Honorable Lauli al Mali ato. Ne pule sili sa iai o le Samoa Airways. Na le mea le ua ngana iai le malo, lima se lau tala. Ai ula iai tu le epa, ma li mongi, ma i lato uma i la lango i le lai tu. Vea la o le a maua ai se fi le mu. Ma se fatu o tuanga le leo tangata. Leo le ata tau whaisau whanga i le aseta le malo, o le ata ua o le aseta a Samoa. Tangata Samoa uma e fia whaisau whanga i le melea. A le ua au mai le avanoa ia i tātou. A o le io o le teimi e tala ai le vai fale. Mo nisi tangata i milionea ma tele atu o lātou tupe. I ni tai popole le lima se lau le nale. E o mai e ta ilua se fulu wafe, tolu se fulu, lima se fulu se lau wafe o lātou sea. A whea pula atu ai, ma vali ano i tātou o le atunu. O tangata e le o lava le whasoa, a o lea ua tātou maali lia i ai. O le a whai e le tātou investment i. Ala na leo no whai atu. O tō uma ia e manatu e whaaloto vai i le tō whāle atunu. O tātou loa ma mau atu, tau te le mana na o. Ia Samoa laa i luma.
You don't want Samoa to progress and moving forward with time. Tau te mānana o e tau mia ai, ma tau peupe pe o le skalamu fo lea. A se sela lo o tau peupe ma collapse o skalamu le tunu. Na, iau tau mawhawhau le I upu ia e vatu. Leanga e tā ua le momoli o le saavali e moni ma le whamaoni. Nai lo le whaalongolongo le au tau whaaleanga ma le au loto leanga ma le au loto ele lea. Lea lava e atangia I a lātou tala ma lātou whasoa e whai lea tunu ule nei lunga o lātou polokalame whaatala noanga I so statement. Nau tū whaafonga ia. O alwatu le vaso na sei mawai atu nei. Na whai ei le maa whilo inga ma le fionga I le minstao tupe maua. O ia fo I leo le minsta o le ofisa o le su e tu sidi a Samoa. O ele su e tu sidi. Lea sa se e iai ia le fionga le ngaftas. Ia fui mono. O le toa lua o le afafine o tui le epa. Ia mantua la auto sisile ne nā mea. I le meo le pale ni ma le fitaui. Pale mia tui le epa. Nā si le fia le tau whai atu. Tau si tupe o le pule o tupe o le atunu o lona atali. Le asi usio Oscar Meredith Maria le ngoi. O le su e tu sisili. O le to lua o le afafine o tui le epa. Le fionga ia fui mono. Camilo. O tau sisili la. Thus, the buck stops here with the conflict of interest that was so huge. The control of money and the budget is within this vicinity, within these three people. Ana le pisa nei tātou matau pulo le conflict of interest. Matau nuu mai le whainga malo fau. A fia me mala uli, I le lua fe luas fumaltas. Ele whaia I eise me I le mele. Ele tāpe whapene. Nā lawa si le fia le I tu le pala nā matau. Mai leo le tala le fionga I le. Minsta o tupe maua le tunu ma le minsta foi o le ofisa o le sua tu sili. Wha vanga mai so taimi le ataua. Se I tā whiloai. Ma whai se tātala. Le maua se avanoa. Na maua mai le avanoa le fionga I le minsta. A ua o tūtua ngia ma le mawai. A tonu e se tae au ma se lau. Au nisi nei o vaenga o lo ta ua e le fionga I le minsta o tupe maua ai mai se le suenga lea na se I mawai atu nei. Lea lava o lo pepese ai tu le epa ma I lato uma whai mai ele ai se mea o wha le tonu o le forensic audit. Nei se mea. Ma mea wawatu fo I awhia me. Me mai tsa whapito. There is no element and there is no harm or any serious concerns about this audit report. Aina wavel komiti whapito lea o lo te ia le a whionga le minsta. Honourable te o matavu I le I ataua. Paunga hao, paunga tala le. O mea ia na mai tawina. Mua. O whawhita uli nei. Ai o mea foi nei sa o avatu I le 5 tausanga watona I atu. A watu la lata e uma le whainga pānlota ma le pāinga. Wa o lela ao mai I tonu le malo fau. Le whātua tua I le atua Samoa ua tasi I le lua whelua sifuma le tasi. Whai mai le sauloanga le fionga le minsta. O mea mua nei. O le whawhita uri wai loyal forensic audit report nei. Na whai o le mea ta o le feasible study and research. Nale wingo le nā mea o le feasible study and research. O se suenga e winga I le whao ngā inga o tupe o atinae
Pe o se mea tatau, pe o se mea e mawhai ona whai, is it viable? Is it financially beneficial at the end of the project? Whai mai. O ngā luenga uma ia na whai na whaalu ai tupe. E tele ina le aini li siti. Na o whai nu mera, ma wha maumaunga. Ai le aini li siti po whea na ave iai. Ai fia le wha maumaunga o le tupe sa tusi li siti. E lo ai o le tupe lea na whaalu, a o ai fo i le company, a o ai na whaia. Na whaalu ina le tupe lea. Mai tau le lei Samoa. Langa o lea e pepese, ma me lei se mea. Lei se mea se, a mai se me se tasi, pe mai se me se lua. Me o le su e vale, ma lea. Tupe lea tunu. Ai nā la o na whai, e pēr no tau whafonga o whatalo no ina ai, le fionga le li pārmia, i le teimi le nei ua pārmia ai, a o le vai tau le na. Na tali ai le sunga lauli al mali atoa. Le ataua, sa vea le i whaia le nei su enga. E sa ili masei ai, ma tilo fia ai, na ia masae se lau whai ma wawa ai po o ai, na whai me sea o ai, na whai me leanga o ai, na whai me pio pio le ai. O le aunga tolu, ma le whapoe moe o le whainga le mea lea. O le lipoti lea ma le sailinga. Ia i loa le lei le whainga malo fau. Lea whaato ara to ai taunu. Le tūlanga o lo iai se leni ma tupe maua, ma tupe whaalu, o tupe maua, ma tupe tutongi atu. Ale malo Samoa. Leanga le fau le anga i mai le whainga malo. Ma le fase fulu tau sanga ua tua nai. 40 years, 4 decades. Ia la tonu ala nā leo o toi papai e le mata aupule nei. Ina ia marama lama Samoa. E le iai se nganga o le fionga le li paramia. I le sunga lauli le mali atoa. Whape nā fo i le fionga le sa whapito. Ma le pulenga whatonu. E su e intangata na whai meleanga. Ai ole a tātou i loa ai tangata na whaia mea nei. A wai le ai a nisi tangata e sena iai i le whase furu mon tupu tau sanga watona. Lua, no invoices, no receipts, no invoices. Re invoice le mea fua lele le watusi mai ta watu i atu o le pili lea, mai lea company. Tawana tongi mai le fia, ma le fia, fia sefuru wafi po lea. No documentation. Mai tau mai sa mo le mele o te whatu nei. Le ai ni wha maunga manino le lei i lalo. E whatu langa mai ai, le amatanga o le poloketi, ma le poloketi, le masina, ma le vai tau. E whatu langa mai ai tupe na whaaru ai ma. Lei se mea. No documentation, no receipts, and no invoices. Tolu. There were no reports about the transactions and the work that was done. Le ai se wha maunga e winga i le poloketi, ma se li poti e winga i tupe na whaaru lea poloketi ma lea poloketi. So simple. Vai e le whaingofi o le mele au mai. A lea o mai e tau mawhai e punitia, manana, peo maufi-ufi wha manungase. Aua lava ne i manua ne i lunga se mea. A tau tala, le minsta, i lana ami o tonu. A sei wha fonga fo i tala ia o la lafo i o le minsta. E vai e susu le ie e le maal malamba. O le laui o le mea. O te tama ulu i le kolisio Samoa. Ai form 4 atu ia le fionga le minsta. Na walu ese la ia. Ai o whalongo ua skolsipi mai i New Zealand le fionga le minsta ia. Te o matavu i lei a taua tala le lei. Leo atu ai maona whailonga. Mawalu lunga i le suaina o tusi ma le teuina ma le wha maumaunga o tupe. A so se wha la potong. Certified
accredited accountant, public accountant. Au atala i e whai ia. Mel nā leo na matua i ofolo mafofau. Ai o te toe ata foi. Ala no ata. Ia o tau sila fia o ke akalukoa i o ke aka e. Pia o le aka wha maela ale kenge fo. Lele o lai aka kawala au. Aka ma wau lei. Wau lei. Le ua. Ole akalanga, ole akanga o aku le whawhawhinge. Le ua kari ila wali. There were no reports on these set projects and work. Le aini me tau o le PK, le ele spuru kamuru me le karangoa kuai. Ma le me kau o le whakei. Mo le PK. Ma le whaka. Le aini wha maunga o pepa ia na mai le palemene. O pepa ia na mai le kapeneta. O le whatonunga ma le whai unga le na whai. E le kapeneta e winga i se poloketi ma se ngā luenga ma se atinae. Le aimani mea. Whea o iai nei mea. Mea le nao le whisiringia nei. Le aini li poti o ngā luenga. Na whaalu ai e siri atu lo le se lau wafe, lua se lau wafe, lua se lau lima se fulu wafe, e fo i o le lau tango e whamatala atu Samoa. Ina ua whaato a whaile su e ngal mata upule nei. Sa uta watu o se tasi o tutino le malo le avava aine iai ilona su enga ma le tele o whaamatalanga o le a whai iai, ma le tele o le o pū o mea se na whai i the tender sport. O le ofisa o tau o whonga o ngā ruenga a le malo. E tau ofo ma iei tangata ma whai ia lātou petipetinga. O na vaai la ia leo le tender sport i tau o whonga nei po o ai e la i titi lana tau. A o ai e vave le teimi na ia whātau nu o ai le ngā ruenga le nei. Ai o ngā ruenga e tai se lau wafe, se lau limas fulu wafe, o lo ilunga lua se lau wafe. Wale o toi whaia ni company po ni tūtino la itia. E alu i le tenders board e whaatanga mai ai on a release. Ma whaamatuu mai mea nei, ia tupe nei. A lea wa mai le lipoti. E le ai seisi o le tenders board na saini ai mea ia. E ese tangata na saini ai. O ai la tangata ia na whaia whaasolu la whanona mea lea. Oi. Oi ia tangata e ese mai. I le whaatonunga o le pepa le kapeneta ma le whaka o le PK ma le whaka. Whaatonunga ma le whaiunga le kapeneta. A lea mai lipoti. Le ai sisi o le tenders board na saini ina mai ai loa whaamatu tupe ia. E ai tangata i tua o ai la tangata nei. Who are they? And they are not authorized to release these funds. Only the tenders board. Se tosi sila la ye mel na le fa to ne fa mai. Ya, le na. Yo lo le tai se lau li mas ful wafe ta la le tupe al bloketi lu se la wafe sa te tau ona approve mai ele tenders board. Ele i o i le tenders board i ar tau o whonga nei. Ai ese tangata na lātou sainia ma whaatanga ina, le whaonga ina, whaasoli tu la whono tupe nei. O soli tu la whono. It is. It is a crime. Ono toi la langa i leile lo mawhawhaua, le tau tsila fia le Samoa. Na iai le taimi lena avatu ai le au malanga saina i to tonu o Samoa. And these, the delegation of these computer elite team from China,
They were all placed in different departments and different ministries of the government of Tula Epa at the time. Ioi, au mai seina nei tuu te tonu ma ua tufa I matanga luenga ese. O ala tō mena whai I computer. Whiao I computer I pe luas fuma tupu ea lena su e nei ma o lato wha maumaunga. Wale ilo lopo o whema o iei. A matanga luenga ese. A whea la wa avi pepa ia na mō mai ngā utai tawha ingata wa eri le pū ai tau ai I ai tanga la pisi ton. Nā se le fia le tenu sa avatu I la upora kalame. Le tāno ava. Whai le 5 tausanga ua tuana I atu. E le oso I la le matenga ma le masalu salonga. I mea Iesu e mai le lipoti le nei a o lea na eli le pū matau ai I ai. Na wala na uata. E maadi. Peina wawai pere telefone ale ati e kopo le man. Mai peia wawai atu le a maua seisi. Pela a maua stama. Po ai lava le a maua. Ngā yoinga la le whapea. E oso le masalu salo le loto. Matato fisiringia po ai la nei seina. O le a le lato matafa yoina lai ono mai. Maua tufa I tutonu o matanga luenga. Perhaps every ministry, finance, department. Nā vei seina nei ton. Avea. Avava aipe ini me mfainti dit. Ave talanta miti. Den fanga kangere. E tilit angele mernger. Bea tilit. Ka pawala albia nga fai. Ngale tilit. Ai sole. Ngari o muri kuali le te iriti o waitangi I whainga kanga kai ngai malako omi ngari mai tilita I mea ia le nā. O te matua I o lango ina ia le fionga le minsta ma le vā ili ina au ili le lei o le lipoti le nei. Ne wala au sau no iai le fionga le li pare mia. Sau ni le lei mai o tau ia I ne mele. O tau ia tau te whai mai e le eise mea o iai. Le aini mea o ngaonga o iai. Ia le whai mai. E tasi tesi ma le 5 miliona re. Tongi e li poti ma le company. A le whau a wha maunia mai e le minsta o tupe maua ma le official le li I Suatu City. Masalo na o se ono se lau afe. E au te lo foi la. Ia la lava la e le tupe. O totoi. Ia po se whaptunga tupe foi whapitoa. Se account, a special account to hold what was allocated for that forensic audit report. Ia. Ona ta ua tele nai vaenga nau a matu. A wā foi le nofo sile fia. Ele tātou o tunu. Ua tui nātu le whamsinonga le avanoa. I le fionga le li I sui pāle mia I atu e lupe mau I foi o le minsta ngā ruenga tele ma whela ua inga ale malo. Ina ia au mai ia lato mori mau ia o lo toi nei tau na fonga ina. E winga ina mata upo fale a lili tasi. Ia ma le vama tui loma la meko. Lancelota. E ono se fulu mori maua a tui loma. A le fola ua watu le tu sai ma le whatununga a whamasino ia o lo tangwhia na taupu lea. Tau ono o tulu vai aso lea. Mua mai umalamu le mau ia. A lea, lea whao ngā ina mo le mau tustusia wa umana whatauto ina. The sworn in written affidavits.
Ia le na, tātou tālia, le whamsinonga le nā i le vai a sofou a solusfu ma le fitu. O le vaso le nei. Vaso le nei, a solusfu ma le fitu. Ja, le vo e vavai atu. E tau fo na lau i ma le unga o le whamsinonga, le a fiei le fionga le li parmia ma le ma isi fo i tamali i ma tō whawhine i le case lea o tu au mantua. E le tātou te li tala noa i le tangata no ti i tu au. O le tātou tala noa i mōrianga leo leo. Whai mai, o le whaase se ma le tau mawhai, e whaase se i a mōri mau. Fabrication of evidence. A le tau te li i o, i le mea moni lava. O e le tangata na la vea ai ma maliu ai tu au. Ia lava e whewhewai. Ia le na. Ai le ale tele e isi tala le angolota. O tupe le whamsinonga. Ia mai se ia le tele o isi vaenga o le whamsinonga. O le a ai e ala na whaila utala le mataupula. Ona o lea lava e se lau pasene i mafo whaunga o tangata nei. O la uli will be found guilty. O la uli will be sent to Tanu Malala to serve a prison or a jail term. Ana o fatu iau. Ia oile ma o to umaya. La o to silsila iai. I le pati ma po a ngelu. I le aso whareile le aso nei. O to umai e pepese. Pe mai e whalpui lauli. Ia. Tātou wōsi, tātou mata ma tāpua i le whai unga le ao o iai. Isi awari i e wa so sola e se male tunu. Why are you running away? O mai. Tawalunga atu la utala ina ua tali mai le fionga i le li pāle mia. Le latel noanga ma le sunga e tapuala. Le usua whaasa le lau i a tapuala. E winga i le mata upu. O mea le anga. O lo fau. Manga ngana mai ai. Le ngana vale. Ale ta mai toi ina lea. O mai fia. O Fetu Junior mai fia. Ia malana tamale o kanata. Na o tali whali ali e tueli parmia. Sa olo lava le fua. Fai pea. Ai, o oe mai fea. Te o tua manino. Tau no sa o le parmia. Fai au tala e whaaleanga i le parmia. Li liu atu loma le parmia. O le au atu le au i ate oe. Pei o lau mele na whai atu le epa. Le ile tatou newspaper. Le Samoa Times. Le teimi le nā. O le whaatonu siri o le Samoa Times. Nea na matualo lomi e ile tala i lo whaaleanga ina o tu le epa. Ai na whaafefe mai lo oe tu le epa mai Samoa. Tuli e tu lola tu stala. E whaatala noa oe. Ma e matua i e whaato ese ai. Ai longa e whapenasa o whaato esenga i luma o le atua. Ara o whaato ese le na e whaato ese atu le epa e le tustu singa le na lea i le tātou rekodi. Lea whai laua e to e whai ala mea lea i le sunga lauri al mali ato. Mana tua. E se a taimi nā. O taimi nā sa whai o la te whono o le taimi nei. Tau whai na Yesu tātou whaalolonga. I le tūlanga māwalunga o le te tai o le atunu, o le ta mao le atunu, o se e atu iai. Au te mtuale i lopo le atu i ngā mafu whaunga ola le i ola i la ngona maulu o tangata nei. Nā le mana oe whaile tala whaapusa le lau, alu watu. Whaile tala whaapusa le lau, alu watu rau whaafonga le atunu. Nei se mafu whau se tau tau fiofi ma toe ilo. Ma toe liu le tofa. O i le whai i le tala lea.
A oi tangata i e tau le wha o soa mai o tau mene. E mata ngā o tau mātu tua. Ai se i wawa ai i ai mea ta maiti tau te whaia nei. Wa whai nei la o lea. Nā, moni mau ale paruia. I lo walu watu matuata tangi o tuli tule nau kamale o whetu mai whea. Ta tangi o tuli i luma o la uli. I lona ofisa. Ale angara mea mātanga. E whai e oe. Ai e aruai ma ave lo to lua talo whai si whale tua. A uma ka poki le whinge ngā luange la ila koe mai ave. Te i wawa ai alofa mai e ai i ala uli. Ai alu au mai le ata lii whai fe au. E mai e whai. Le wha mau la longa. E lei whai atu lo wata lii ate oe. Le whai fe au. E te alu ta mai whai mena. Dad, go. Do it. Ale ua alu au mai. E whai mapulu vanga malafitanga i ate oe. Le au na le atua. E tupunga mai o sulu ngā titi. E te ami o valea. Dalan me o whai ai. Le tau whaaleanga alu e mai le atali i e pupuni ai. Fufi wha manu ngase ai le mea se le o whai. Ha? Ia wanti lai. O mai masi fine. Fato tuli lumi. Ale fo e whaia. Lea lava e whai lava. Ia tawa lunga atu le tala i le. Fatu saina e valasi o le fionga a motu pua. I le la tau vanga ma le talonga leo le awhai nei o le palota le titi a vaisinga no lua. Silingia valasi po le aso na fina ngalo i le mata upu leo to e whai ei le whainga palota. O la tu e tau vai ma le sa tula i mai tau avele tofi le tu malo. Ina ua manu malo i le palota ai sa tu totas. Le sunga le pali tele. A motu pua Henry Papali. Ai fe mai le tala a valas. O uso uma tamai ma me tala valas. Ala na fai atu whapena ina ia whalongalonga mai ile atu nu umalei tu malo. Po le a sau whai unga ma sau whiri ngai whai. Ia mana ia fo i tātou te tali e ai. Let's keep it and leave it at a top note as we laugh about this. Ma tātou tali e foi. La tulo e famile le tala valas. Ia. O mele o fai le suilia. Ia o whatusa le suilia se meo se pusi ai moa fo lele nofo lunga le. O le au pā. Ma whatali po le ase teibi e ma alo i fo aise i sumu. Tō whamalie mo tupua. E le elu ndi tala le a tau savea. O tala le tā uso ia valas. Wai mai o le... O le whatusanga le nā. O whatusa i valas. O le pusi ai moa. O le pusi ai isum. O le pusi e lafi lunga le au pāsi. Wawa i po le alteimi e luange i se meo se isum. E attack. Ia, le lei alo whamai le tua vai lua tusa su tātu munuia wha wau le asua tai au le wha lau te le ina o le mea le nai ta o le mea le pusi ai moa. E sau pusi, sau pusi ai moa po sau pusi ai pusi po se pusi ai afo i sumu. Ia, whamangalo fo se leo leo ona. Tātou e maua le ata ma le fia. Ia, awane i ave... Ma mawhaina, mawhai le se, ma mea ma mawhai lo mawhau fau. E alu e mawhau fau le i winga upu nā. O te le lo, oi o le sunga teito, ta loto, ta leni. Ia, o le whio mai e whau wau, ia le pole kalami whaftai tele, le uso se manu. Le a tātou whei loa i le asua tai au. Alofa tele mo le mamalu o le atunu. I atunu u mamau, ia whapea fo i atunu u i New Zealand. Nei, mas Samoa. Ia au whawhangwhonga mai lo tina pele lo loto ma le whatu. So alo la whai li i
Le ulu wa I li I wha pale mata o le alofa. E alofa mai o mata. E ono sai ma la pale. Ti ngā o le tino. I oe, li tai a. I tai a mana o le atua e te aluatu. O le matua tele o au ngā luenga le lei. Nā le li tai umana whai. Ia matoe whali liu watu loto le isi au whanau le le I la ko mea pio pi o le whai. O tala nai winga I o tātou tangata ile amatanga le nei vai aso. Those are the stories about our people at the beginning of this week. We'll see you tomorrow. So fuoma ia manuia. Hey, don't be that guy.